Lapli patba into the wild track and camp kabadan hakashnong dosau Mausen Ram. Hakani lawan ban pli patba da UCEM ka KHADC uba penyat sing SIM hakajing don lang ringkat UOC ka Mausen Ram kum usumbut kongsan. Habakran hakajing lang pli nakaliang uba penyat ulaong bakat no udap da kajing sngokumen basangut kisamla nakashnong kibadan kajingkit kli banseng into the wild track and camp hakashnong dosau. Habaya keren bat uwe ni kinong penyaj, ula banjur bakasuk kesan kinong wan jengok kai perthai, kadai ka kamram bahak du jong kinong penyaj, bat kakut kasuba ban penek pensa ya kajing internet jong kamay mariang. Wanra yikilat yok kam yok jam iki samla jungi ban penslur yiki namar takadaw mentakasngi lada ngashu tipru le selapim dan kanu jingkot subharu nakaliang jonga kloy banwan namar ban aimin sim yapi bapi yang halaka jong kerja te kamkut tangba kini kisawut kinyo yaka kamay nakani ka kam baki kisdang ka baki seng Henry lingba jongki kalong kalat yo kam yo jam sai ki weipa ngaken mau dang shen ki wan kini ki Meghalaya Tour and Guides Association ban pen pau hangi yaka jingkwa baki ya trailang baka district council kumno ban plilat iki kena samla haki shnong ba per haki raj haki hima ba per kiba kidan kini ki tourist spot kiba itnat bakan long kalat kamay nam tajuki kan long kalat yo kam yo jam nam tajuki tengiru ngisoban ong baka jing sedang ya kanika track and camp into the wild hangni po dosau kanam yarap tang nam ta kini ki sangut henry kalak ban kring ya kayo kam yo jam ya ki samla bat ya ka shnong